Goeiedag, liewe geloofsvriende. Ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy goeie gesondheid geniet. Baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Ons gebruik weer hierdie platform gedurende vlak 3 van die pandemie. Mag dit vir jou tot groot seën wees. Kom ons stel onsself eers in met die luister of self saam sing van die volgende lied. God is hier teenwoordig. God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader. Hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig. Heilig is die Here. Buig in stilte om te ere. En wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. Ons skriflesing kom uit die Evangelie van Markus, hoofstuk 4. Ons gaan vanaf die 35ste vers saam lees. Laat daar die middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jesus op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Tot sover. Gaan jy tans deur 'n storm of dalk iemand naby aan jou? Storms kom baie skielik, onverwags op 'n mens af. Dit kom egter ook met 'n sameloop van 'n reeks gebeure. En dan veroorsaak dit 'n groot stuk lamheid. Ons verloor beheer, want ons ervaar dat die reuse golwe ons oor ons bars en ons heen en weer slinger. Magteloos begin ons rondskarrel, net om beheer terug te wen, om weer houvas op die normale manier van leef te kry. So sien ons dit in die lewe van die disippels in die gedeelte wat ons gelees het. Hulle vaar in 'n bootjie op die see van Galilea, ook bekend as die meer van Tiberius. 'n baie groot meer wat omring is deur berge. Stormwinde kan vinnig opsteek en groot golwe op die meer meebring. En daarom hoor ons hulle uitroep en hulle hulpgeroep na Jesus, waar hy heerlik lê en slaap. Gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Midde in ons eie storms kan ons die beskuldigings nie keer nie. En dan kom al die hoekom vra. Here, waarom slaap u? Hoekom gee u nie opdragte dat die storm moet bedaar nie? In ons eie stormsituasies voel die Here dikwels baie ver, afwesig en onbetrokke. Waarom laat hy dit toe, sou ons kon redeneer?
En dan hoor ons Jesus se antwoord op die angstigheid van sy disippels. Waarom is julle bang? Waaroor is ons so beangs, onseker en vrees ons wanneer ons bootjie van die lewe heen en weer deur die golwe van 'n slegte situasie rondgeslinger word? Is daar enige geloofsriglyne wat ons kan navolg om sulke situasies te kan hanteer? Wat kan ons dan doen in sulke storms? Hoor wat sê Jesus vir sy disippels. Het julle dan nie geloof nie? Dis tog nie wat ons wil hoor nie. Jesus beskuldig nie sy disippels van ongeloof nie, maar hy moedig hulle eerder aan om hom te vertrou. En as niks gebeur nie, wat is die antwoord dan? Vertrou hom. En as nog niks verder gebeur nie, vertrou hom. Die twyfelvraag dan, wat verhinder ons om hom te vertrou? Hoe leer ons om Jesus te vertrou? En die enigste antwoord, liewe vriend, is vertrou hom. Iemand het vir Dallas Willard, 'n baie bekende skrywer, gevra oor hoe hy die evangelie verstaan, en sy antwoord is 2 words: trust Jesus. Trust him for everything, not just what happens when I die. Trusting Jesus and becoming his disciple is the same thing. Ook die bekende Philip Yancey gee sy verstaan wat geloof beteken deur: Faith, as I growing to understand it, is more about looking beyond my circumstances to a person. To have faith in better circumstances, even in God creating better circumstances, is not true faith. The key to fear is not a change of circumstances, rather a deep grounding in the love of God. En hier is Yancey besig om Paulus se woorde te echo van Efesiërs 3. Mag jy begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat alle verstand te bowe gaan. Dit is tog ons roeping, ons lewenstyl wat ons daagliks in elke omstandig, maak nie saak of dit goed of sleg is nie, moet inoefen. Ons oë gefestig, soos die Hebreërskrywer dit beklemtoon, op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. My verhouding met Jesus waarborg nie 'n verandering van my omstandighede nie, maar juis 'n dieper verstaan van sy liefde vir my. In hierdie onsekere tyd, 'n tyd van angstigheid, moet ons mekaar aanmoedig om hierdie manier van leef in die nuwe wêreld van God in te oefen. Ek wil dit baie graag vandag kom illustreer met 'n getuienis van 'n jong vrou wat met terminale kanker. Haar naam is Jane, dalk beter bekend as Nightbird. Sy is die nuutste musieksensasie wat die beoordelaars op American's Got Talent betower het. Haar storie vertel van 'n woeste storm. Haar dokters het haar slegs 2% kans gegee om oorlewing en dat daar steeds kanker in haar ruggraat en longe en lewer is. Op 'n reis om God se liefde intens in haar situasie te ervaar, het sy deur verskillende emosies en hoekom-vrae gegaan. As jy meer oor haar getuienis wil lees, kan jy by die skakel wat ek hier onderwys op die internet gaan kyk. Elkeen van ons ervaar ons eie storm anders en geen storm kan met mekaar vergelyk word nie. Ek deel maar net 'n paar momente van haar steeds stormervaring. Na die skokkende nuus oor haar gesondheid en die geweldige pyn wat dit veroorsaak het, het sy vir 3 maande net gelê. Nagte wat sy nie kon slaap, net sy in die bad gaan lê en net gestaar. En wanneer die pyn haar oorweldig het, het sy op die badkamervloer gaan lê. Kom ons luister na haar eie woorde, miskien dalk beter om die impak daarvan te verstaan. Sy sê, "The bathroom floor became my place to hide, where I could scream and be ugly, where I could be sob and spit and eventually doze off, happy to be asleep, even with my head on the toilet. I am God's downstairs neighbor, banging on the ceiling with a broomstick. I show up at his door every day, sometimes with songs, sometimes with curses, sometimes apologies, gifts, questions, demands.
I have called him a cheat and a liar, and I meant it. I have told him I wanted to die, and I meant it. Tears have become the only prayer I know. These are the prayers I repeat night and day, sunrise, sunset. Call me bitter if you want to. That's fair. Count me among the angry, the cynical, the offended, the hardened. But count me also among the friends of God. For I have seen him in rare form. I have felt his exile, laid in his shadow, squinted to read the message he wrote for me in the grout. I'm sad too. I remind myself that I'm praying to the God who let the Israelites stay lost for decades. They begged to arrive in the promised land, but instead he let them wander, answering prayers they didn't pray. For 40 years their shoes didn't wear out. Fire lit their path each night, and every morning he sent them mercy bread from heaven. I look hard for the answers to the prayers that I didn't pray. I look for the mercy bread that he promised to bake fresh for me each morning. The Israelites called it manna, which means, what is it? I see mercy in the dusty sunlight that outlines the trees. I see it in my mother's crooked hands, in the blanket my friends left for me, and the harmony of the wind chimes. It's not the mercy that I ask for, but it is mercy nonetheless. And I learned a new prayer. Thank you. It's a prayer I didn't mean yet, but will repeat it until I do. Call me cursed, call me lost, call me scorned, but that's not all. Call me chosen, blessed, sought after. Call me the one who God whispers his secrets to me. I am the one whose belly is filled with the loaves of mercy that was hidden for me. Even on the days when I'm not so sick, sometimes I go lay on the mat in the afternoon light to listen for him. I know it sounds crazy, and I can't really explain it, but God is there, even now. I've heard it said that some people can't see God because they won't look low enough, and it's true. Look lower. God is on the bathroom floor. 'n Stormvrou met haar ontdekking dat Jesus saam met haar in die boot is. So het sy 'n liedjie ook geskryf, It's okay, om iets van haar reis te verwoord. Kom ons luister daarna. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright.
Wow. Liewe vriende, Jane het nie toegelaat dat haar omstandighede haar identiteit bepaal het nie. Hoor wat sê sy tydens haar deelname op American's Got Talent, ook in hierdie verband. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know, You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Liewe vriend in Jesus Christus, in jou onseker, ontnugtere stormdae, hou vas in die sekerheid. Jy is God se kind en Jesus is saam met jou ook op hierdie boot. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan hierdie sekerheid mag vashou, dat U in ons lewens, ook in die stormdae van ons lewe, altyd teenwoordig is. U is aanwesig wanneer ons elke oomblik van elke dag op reis is. Ons kom bid ook vir die wat in hierdie dae in storms moet leef, dat hulle mag ervaar dat U teenwoordig is. Mag ons U raak sien in die dinge van ons lewens en dat ons met fyn aanvoeling kan weet ons is nooit alleen nie, maar dat U by ons is. Dankie dat ons U kinders mag wees en dat ons met daardie sekerheid van ons geloof kan vashou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 'n Geseënde dag en ook 'n week vir elkeen van jou. Totsiens.